n'iki watanze mwana w'umuntu gishobora gutuma ukiriho, gishobora gutuma ugihumeka umwuka w'abazima, uretse ubuntu bw'Imana n'imbabazi z'Imana zidahwema kukubaho ibihe byose, zidahwema kukubaho amanywa n'ijoro. n'iki watanze kugira ngo ube ukiriho abandi babe barapfuye ko ugihumeka? ni ubuntu wagiriwe, ukoreshe neza muvandimwe. hari abasore benshi bagiye kandi bari bazi kurinda ubusore bwabo. hari abamama benshi bagiye barapfuye ntibakiriho, bari bazi kurinda ibyingo zabo neza. ariko kuba ukiriho ni ubuntu bw'Imana. ndakwinginze ufate iminota mikeya ushima Imana ngo Mana kuba nyiriho ngihumeka, nazenguruka nk'uko abandi bazenguruka, natoragura ibidatoragurwa abandi batoragura, ariko nkaba ndi mu buntu bwawe. ni ubuntu bw'Imana, ni imbabazi z'Imana, ni ineza y'Imana yakugiriye mu buzima bwawe. biha agaciro, bikurura ubitekerezeho, ubyumve cyane. n'iki watanze mwana w'umuntu gishobora kugutuma ukiriho? ni ubuntu wagiriwe, ukoreshe neza muvandimwe. bitari ibyo hari abandi bahagaze bari tayari kugira ngo bakorere Imana. nimba uri mu bintu by'Imana bibemo neza, nimba uri umuririmbyi ririmba, nimba uri umubwirizabutumwa bwiriza, wikoreshwa n'amarangamutima, wemere Mwuka Wera kuyobora, ukoresha icyo ashaka kandi yifuza kugezaho. n'iki wataze mu Rwanda? ni ubuntu bw'Imana. ushimire Imana kuba ukiriho, wishimire kuba yaragukuye mu yindi myaka kugeza muri uyu mwaka. ni imbabazi zayo, nta kindi kiguzi, ni urukundo Kristo yagukunze. ndagushimiye, Imana iguhereze umugisha kandi ubizirikane cyane, ubihereza agaciro. Imana iguhereze